thlir tu te Wednesday crime special la in zawa in kalo lom le veka cheu tunjum kan video a chuan tunhnai a India ram chunge thil thleng tualthahna rap thlak tak tak te kan clear haule don ani pakhatna chuan karliam talok July ni khat khan pudai khan lama kolbem khwa chu rong taka soi saklumania tun thlengin poi khoi tu dik tak te manan lani lawa amai ro chu poi khoi tu ti ayo turhian ngo pakhomi le sa mi pasari te police ne na anin pethung pudai khan lama hi ruihlo heroin tol ruthina nia July ni khat khan ngo pakhwa ruihlo do pol te chuan pudai khan lama hi ngo pa shwai thla in number 4 a thuruk na hmun zo chhuah tuma andop na lama heng ruihlo do pol te kutwar hian athita ni athi nuwa arwang hi kolbem khodaya ngo pakhwa te hian an handa a tichuan kolbem khwa te shati ran ni ta ani kan sha cheu angin he tualthahna rap thlak tak hian mizoram adeng chuak ne hlea social media lama ngo pakhwa demna thuin thoma nei lian chho ta hle ani kha thunei tu te lambeng po karlova athling veta a nu chui na an tran zui ta ani ma se he poi khoina innam noi ati swal tu he NGO hi sarkar phalna registration fel fai nei ni lo ma se ngo pakhwa apol ding lai rihlo do pol an ni mel sia tin chuti lai in muntina akhwa angjonga demna thom alo ring bok nen ngo pakhwa le tuite chuan an khoming chelu tuk tur hlia khunan an khopumin an changrwal ta hle ani kha ti chuan poi khoi tu ai o tura in pe te chu tuna hian jela dalu an nia case kal lai ani awangin kodro rel na nga me kani kolbem khwa te hian an khopa li an una pa mi kutwara boral ta thlawang hau an tin hlea tin mizoram mi puite thlopo an hlo hle ani ma se kolbem khwa te hian hne na an la changlawa kong thui zok zo tur an la neya an khwa le tuite an khorama an him lawani ti zoram pum hwa pa an tarlan na hian du tok mai lawa an chanrwala poimo hle ani an khopa le an unaw pa tharau ta na ro rel na dik an pek ngei theinan chanrwal na tha an mamua inlung rwal taka bul an chan to hi kumli kumnga aliam nuwa po tangtlang chhozel sela an be sei ro rel na dikle twal that tu ten an phu tok shemna an mu ngei theinan kolbem khwate du sakna kan hlane nun na hian lut aphu ani suma lei thei ani silawa panina tan chuan Delhi lama thlok thavele lokang o nimin pia mai July ni som pani khan Delhi chimlam motibak area a cheng meichetlei rol pakhat kumsom paruka upa chu anchen tlangwal kumsom ni pakhata upa in amaya sheipui na cheka he hliam tur lo hian safdarjung hospital a boral ta ani he thila thlen nu lok hian he tlei rol chung te hi police te hne na anzwal ko wata ti chuan section zathum pasari attempt to murder tualtha tumna be channa mangin thubuai hi jalu anita anie tin police te point chu poi khoi tu chu man nge tumin ma an la zuita a ti chuan reilo te nuwa atwar tulam te thenom naya cheng Pradip alias Pravin kumsom ni pakhata upa chu man anita anie he tualthahna tuar tu tlei rol hi polsom pakhat zirlai ania tin apa hian thei azwar thina anchung ko kosak din munpo harsa ve hle anie police lam chuan case jalu ani nuwa atwar tu tlei rol pa chu thuan zot fia thleng mozat liam ta atang khan Pradip chuan afanu kumsom paruka upa chu adu in angai zong ru hlea azui ru fau thin ni in asoya ma se afanu chuan atlan chat san mai zela hunakal ve zela Pradip khosa zia chuan afanu non phung ati boy fau ta ka wang chuan voi khat chu abeng nge nge ni in asoya he thil thlen nu atang phei chuan Pradip chu a in luling na sa thei hlea afanu chu awau hial thin thu police te chu ashila ti chuan police te chuan Pradip an man nuwa a in puan na tele atwar tulam chung te an komna atangin thil thlen dan ri ruang chu an chui chuak theita Pradip chuan a mei chengai zon em a zui ruk fau thin pa ina kholaya amaya abeng chu alana hlea apalzam mai thei tlat lo ti chuan phubalak dan tur kong angai twal zuita a arke purama dor pakhat atangin tualthahna na ahman tur sheipui aleya ti chuan chu tlei rol kumsom paruk chawa upa chu tha tuma bein amai amit ko bula achek ta sok mai ani
he soi sakna tuar tu tlei rol hi damdo ina da lu ani nu hian vanduai thak takin ahliam tuar lawin athita ani tichuan police station a tualtha tuma insoi sakna case zialu to chu IPC section zathom pahni na mangin tualtha tu buaya thak ani ta ani tichuan Pradip kumsomni pakhata upa chuan tualatha awanga shemna courtin apek hun ngakin tuna hiana tang me kani le pathumna ta na kan ngai thak ho tur hi kan chen na hmuna tanga hla lo tak Assam state chunga thil thleng ania Delhi changin Assam lama kan inson le phot me nyang chu Thamasa Lukhan Assama district pakhat Kokrajhara Bodoland territorial region a tleirol pahni unaw kumsom pali le kumsom paruka upate chu anruang charania anruang hi thingkunga a inkhaya anthi ma hian pong swalan ni ti finfia ania Assam DGP Bhaskar Jyoti Mahanta chuan henglei rol pahni te hi pong swal ani nuwa tha ania anthi nu hian mani inti hlumanga lantiran ni theinan thingkunga hian khayan ni ti ina soya rangchar ani atangin Assam police te chuan investigation an kalpui ngal charchara darkar somsari pahni chungin hetwal thana in namhnoi mi pasari te jinga pathum te chu manania thuzo fia ngalan ni hengtwal thatu pathum te inpuan atangin chu poi khoina in namhnoi te chu mi pasari ania chungjinga pathum an mantak Muzamil Sheikh Nizabul Sheikh le Faruk Rahman te chu unaw pahni te pong swal na le tha anni na in namhnoi te ania andu to ka an pong swal nuwa tleirol pahni te chu an rek luma chumi nuwa in ok lumanga an lan theinan thinga an khai ta ni in an soya tin midang pali te ero chuan tleirol pahni te pong swal le tha anni dana in namhnoi na engma an nei lawa ma se evidence ti bo tur le police te nu chuina ti khotlai tura an roi te an ni thu an soi boka he thil thleng chungchang a hriat vele Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan atwar tu lam chung te atlo chuak wata poi khoi tu te chuan an phu tok shamna an hmu ngei tur thu atiama darkar somsari pahni chungin man an ni tareng ani CM chuan Twitter lama poi khoi tu te man an ni thu atuita tin Assam police te an na thu awanga afak thu po athai lang tel bokani ti chuan chungpong swal mangle tual that tu te chuan tuna hian court thutluk na ngakin jail bang an zut ve me kani voin kan video chu Northeast state te chanchin na lua khat ani de ubera palina tanpo Arunachal Pradesh a jail tang pasari te tlan chhuah dan nuiza thlak ang reng takhi zeptel le lokang o tun Sunday liamta July ni som pakhat me thil thleng kha ania Arunachal Pradesh East Siang district jail atang mek mi pasari te chuan jail veng tu mi panga te chu marchadip le chi in an hmaya an thia hetia marcha le chi an midvela lut te an boy pui lai hian mitang pasari te chu an tlan chuak ta ani he thil thleng chungchanga hian police te chuan ma an la zui wata IGP chukhu apa chuan media te zona changin he thil thlen lai hi jail tang te chodo hun lai ania chuwangin kongkhar po kal ani lo thu asoya tin heng tang tlan chuak te hi trial nei lai mek te an ni loma man le vek an ni theinan district zongzonga police te shatir an ni to a tin reserve battalion te po tang tlan chuak te zong tur hian tir chhuah an ni to a COVID-19 awangin tlaidar thuma changa jingdar nga thleng curfew ani boka zon chhuah a harsat arin lo thu IGP chuan asoi boka jail guard mi panga te zinga hian pakhat chu ahmaya marcha le chi the ani baka aluwa chut ania tin a phone ruk sak ani bok jail tang tlan chuak te manan yil le thwai be sei phothang ole adot le tan chuan Madhya Pradesh a nu pakhatin ama pongswal tum tupasir fawa manga a chum sak tak dan chanchin hi kan video top kharna mangang o kumin kumsang ni som ni pakhat march ni som pariat khan Madhya Pradesh a thingtlang kho pakhat umari ha athil thleng ania nu pakhat chu police station a zwal kawin a case chu register sak ania Khadi Police Outpost Sub Inspector Dharmendra Singh Rajput chuan thil thlen dan chu soi fein nu pakhat police station a achunga thil thleng report tu chu afapa kumsom pathuma upanen an ina anum duna heti lai hian an chung kopa ber hi khodanga ajin lai ania chutia an nu fa chawa an omlai chuan thoman sia a an in chunga rugru emo lu ruk tuman omti chu meichha chuan a hrethiama afapa chu mun him lampani na tlan chhuah tir ta ani
chumi hnu chuan chu in a lut ru patling kumsomli panga upa ahming tarlan lo chuan in nei tunu chu thingbunga wa in chhuata abo beta pongswala tum zuita ani mase in nei tunu chuan tlom mai atumbi khau lova a thei to pin alo beilet vea minute somni don lai chutia anin be hnu chuan in nei tunu chuan ama a inven him theina turin manro amel rutranta a khumhnuaya fawa chu adap fu ta hlau maya te chuan chu fawa mang chuan ama pong swal tum tupa ser chu a chum sakta ani chumi hnu chuan manmo takin police station lampanin atlan chuak ta ngala police te chuan rang takin thil thlen na hmun chu an pan ngala pong swal tum tupa chhuatlaya thisen ne na lo le drink chu damdoi in lam an pan pui ta ani he thil thleng chungchanga hian hepa kumsomli panga upa hi IPC section zathum somnga pali mechia adu thanna tel lova tharum manga swal luitumna section zali somnga paruk mi inchunga lu ruk section zani somkwa pali zamorong kaya chetna le section zanga paruk vauna emo chibai omle midang tina theizonga tharum emo manga chet thona shem theina dan te tlo chanin thubai pali jalu sakani thu sub inspector Dharmendra Singh Rajput swana soya tin heti lai hian he poi khoi tum tupa hian police station a fawa a aser a saktunu ming hian report a the lut ve boka police te poin a report ti an ngai thak saknuwa aser tan saktu hi section zathum somni pasari manro manga midang na taka soi sakna dan tlo chanin thubai or tir ani vele ta ani ole thlir tu te ka video atop thlenga minlo thlir sakle wangin lom thu ka soi tak zet seta zertop nia ahmun nga ya kan in mule cheu donia kalome